awuthengi enze ngiyasho mina noma ukuthi umfuna umaphethe wena la bengibatshela bafo ngiyasiqala sesiqala leqembu lingaqale leqembu leli phela lifike la phela mbambe amashini embi kwami ngizisiqala baqala iqembu yathi ngizafuna ukubonana nalo sikhulu sikhuluma miyekele nasikhumba thina isikhumba besinema arrangements before so nake fika lapho lesingizwe yalithatha okay thina besinethe inhlelo la manje fika ke nala Ngicela nje ukufunza ngafishane abantu abadala nganabo into engabo bese ngihamba. Awufunza Asebenza grocery. Ngilesitolo so. Ngilesitolo lesitokhuluma. Ngilesitolo lesi. Ulalele mkhulu angifundisheke la. Kuvela ukuthi esakhethiwe gumbi. Yebo ngathi yena yebo nami ngathi yena akasiregister lithi nje nguye Timbe Batonge lithi da. Yebo. Wase usinika ngakwenye imbuzi simela. Lathi Mbepheni, uvela lathi Mbepheni lekithi. Kushiye Johnson. Bale ngeswati la. Hayi lokhu bathi bhalele esihlahleni lo. Emkhulu kahlikahlukana lesitolo lokhu bathi bhalele. Lalela mkhulu. Lesitolo samagwinya embuzi. Ngakutshela ngathi Okay. Ngibheka ngesandla. Akhulume munye umuntu. Ngicela mina ungikhanze emnyango Man. Nginakuba ukuthi uthengisa kwabani? Emkhweli. Ufake nini igorosa la? Bona ke. ngicela mina ungikhanze emnyango. Man. Emkhweli. Wena yini uphethe isitolo sakho lesi? Sitoyibona. Bisala. Mina ngibona kuno ukuthi ngubani. Mayigumbi nala sibe sibhatala amashezi. Wabukela wena. Konke. Ngibhatala amashezi kamayigumbi ngibhatala amashezi sewusiyakini. Emkhweli. Lapho kubheka imali la nemagrosa la. Bheka imali nemagrosa la. Buda usikhona wena sitolo sakho njani nakho wena. Imali nathi magrosa nathi imali nathi. Ngibuye sokubuda ngiyakutshela ngathi benza. Lalela makwabo. La yakuqala amaphepha musinamali ethakuwa amabona ngicasha ukuthi namuhla kutola kutamagwinya mbuta ayikho le nto ngifisa yona. Ngithola emnyango nesikhiyi. Emkhweli. Lapho kulokuthi abe lapho una magrosa nemali phela. Hayi. Lapho abadala le. Ngamabhasi Impica abadala le. Ngasho ngathi ngasikhiya lesitolo ngoba kufanele kuzotholakala umnikati walesitolo. Hayi nani. Uphi magwinya mbuti ukuthathephi Wala ke nyalo kusendapha ke nyalo madoda. Lapha kasikajuba jeqe la. Never mos. Emveni emsimvo nibala ngaphandle ibanga la. Sekunami la emagwimbuzi kungasidingi 2 nathi. Ngidiphethe nathi. Lena yamkhweli le and ibinze vu nayi sengile yakho lebiyale kabanibani izinde emveni le ibele embabane le emadrobheni amakhulu Commission of Companies ungasakusho nsisi kungiyasho ukuthi kuyini ngifuna ukubidwa ke ngehlula seke emkhweli sengihleli phansi ngaqabanga la ukuthi yale amletho siyafuna isitolo lesinamhla sinesisebenze isitolo lesi khata khona nathi khata lesitolo Hallelujah. So umuntu of restore lesi ngimnethu nesikhathi namhlanje nangimabheka imbuzi Leni ngelo lo phakathi losi akusuta usebenza leni ngakutshela ngetinqwazi kuyata umthetho na khuluma ngetinqwazi wena zamalambani manje. nguye lo download inqwazi talesitolo Emakwabo. benza sikhomba ngicela ukukhuluma mina na cannot Unengcina malangnayo Yebafethi ngenzaleyo Unengcina malangnayo
leyo babhala fiti nalabagobela bathi ababoni lufa yamsamo kulenza nabalengnayo kulenza nabalengnayo bangisale nalena ngihamba ngifuna sithundi sami masibadlala ngami bangisale nalena ngihamba ngifuna sithundi sami Ngabe lona Utawuthengisa kwabani? thengisa kwabani? Oh phela Uyabona lokulapha. ngiko ngithi mina awutsheni le nto yakho le ayibulala le Lalela la ngakutshela ngathi le Sikhumba. 7 angathi maphoyiseni amangogo ubani omzala kuwena lesikhumba sikhumba basinika imali ubani omzala ngongisemfana wami Ubani aphethe emaphoyiseni? Uma mina la ke mabhunye imbuzi nangumkhwela ukubulala kanje kwakhe kongqula khathi lo so ke mina namhlanje ngisithoza asivuleke lesi bambakhala bafuna ukuthatha imvu la sipro sivalekile ngani nongithuni bese impokho ebhana nyalo to siyavuleka isitolo lesi lokula khathi kuthi nikuthini nongithu anginandi but ke mina nosi Makwa. Mina ukuthi sikuthini sithu ngiyakutshela umuntu esengivile lapho ke thula makwa. Ngiyakutshela ngathi lo ngiyambopha. nayo ke le nto yakho Yamva. lona mina isatha ukuchubekela phambili Ngesini. ngoba laba mina ngisathile ukukhuluma mina Mkhwena. Mkhwena. Ngoba mina ngindvodza emanga. Ngimdodza lophila nebantu. Namabuka lamabhuku la. Ayasho vele usilokunengi lokula store. Wakuthenga. So kuze wona mkhwela ubuyelwe imali yakho. Bengathi mina ngunika lithuba. Uthi le tinto la store dithengiswe wena uthatha imali yakho. O dithengiswe yonke le mali etotholakala kitu. Uyayithatha yakho. Utawubona ukuthi uyovula ini ngoba uvula ibutchery ngoba uvula ini. Sekuku uyaphuma kule store uyaphela. Ona ngabe kuyakhula lokuthi sivumelane lokuthi sitawuthengisa le nto yakho sekunika imali yakho. La muntu alingasho. Thengiseli mithi wena nawe indoda njengoba utisho ukuthi uyindoda amango uphila nabantu wabo uza singawefani singalimatani mina yethu webo mina anithengisa izinto tami kiphele sesitawulanza make gumbi kunganalutho kusele manje Uyakhuluma indaba ebafana bami bambeni ngiyathi kwahleni nyalo lokwahleni Man, sokufenesa nosela ngicela manje uvubeka lapha mthothe sengakhona ukuhambisa ama cash transactions sedayisa khona ukukhipha la store. Uvubeka lapha. asakho emkhwela nisengiqedzile mina ukukhuluma ngokulelo into kwala Makwakwa ngicela ukukhuluma njengemnikati wesitolo logunyatwa bemthetho. Ufuna nini? Sikhumba. Ngicela ukuthi lamhlanje ngingashoni. Lesitolo lesi ngicela kukhanza kula mashelf la. Ude ngisho kunye la ngakhathi. Ufuna kufaka isitolo lesisha ema customer tawo khona kusebenza. Lo lokula ngakhathi konke ngicela ukukhanza kugcwele lapha ngaphandle. Makwakwa nanicedza kwenta konke lokho. Ngicela bese ungivedela sikhiya sami. Kuhlulekile kwenta ibusiness yami nawe. Ewe. Lalela. ungiyekeli wena awufitani nami manje edzile ukukhuluma ungiyekeli wena manje Phuma man. Likakhulu nesingibathe ngiyangcocosa la sekwavala siyabona ukuthi uvulile. Phela angisengishiyela abanye abantu nami. But Ubheka ngasemakhaya kumane nolungisa tinza badama. okay. Otherwise kube khamba kahle ekhaya. Yeah, khamba kahle. Okay. Nesathi angitiva kahle man. Timanzi ngiphosa enhloko. Dinethu ivedela empilweni yami. Ngigulisa nje ngilapho uma kwabo sicala naye ngisicanje naye nomuntu ongugulisako nje kuningi izinto sitelekile empilweni yami lezi. Mase ngijayele usalobuya leli vini ngoba hayi ngeke. Angisakhona angisakhona baba. Stress. Stress nomunye uthatha umntwana amyisa sangomeni kuningi nje lokwentekile kuningi siphithiphithi nje so far Man, khona into I understand. Thatha umfana umix esangomeni. yeah Nelungelo leli nokuthatha umfana Nkosi yami. wakwaZulu
mix esongweni Nkosi yami ngibase ngiyamchazela sicala wathi nomfana kahle. Oh ngisicala lo ndalo into le Yebo wathi nomfana ngibawona umsindo obusuku bonke so kunqotha ahamba waye umthothela ngithi ini umali ongasine wakho. Oh yeah ethi kunokuganga lokwendeka ke lapho ngingasakuva anyways yathi kumele siqale sinake lenzaba yakho sicala nini lenhlo Ngiyaqala nje I think napho 3 days ngasemqaleni 3 days senkinga ke le yeah so la kuyeke le China store yeah kakhulu kule busuku nje ngikhona lokulala kahle ngiphe gucuka good ke lesi stress because of stress lo kumele uzame indlela yokuyekela ucabanga kakhulu yeah hayi ngithi muzingathola amaphilisi nasi angekuhlala ngawathola ndokunike amaphilisi but nje angichazwa ngenzaba la ngisanyana ngasicala yeah mfana amehluko amehluko naye akatholakala nokuthi kuphi nje mehluko sekhaya hayi wena ukhona uyaphila futhi uyafisa kumbona umbanakhe ingathi singamvetela nina mana yombona Doba likhunyana man wena nesi ngiyawuthi nje thini izitifetende kakhulu manje empilweni yami base ke ngidawubona yeah kumele ulungise kumcoka ukuthi umntwana abone ekhaya kunje nasongicala nje ukusitshela nje ukuthi sizoyiwajike inyangeni singadi bathoze bamnika inyamatana letingasiki kuva kahle nasi siyabona asambe sothola emaphilisi tophuma ujikele ngasekude then tofike uthole lapho ipharmacy lekhona bathi kunike amaphilisi akhona Chaniyu Maswati is regulated by the Eswatini Communications Commission through the Broadcasting Code and Broadcasting Guidelines. Under these instruments, the station commits to broadcasting information and news that have been fact-checked, as well as programs and content in respectful language with no elements of hate speech and with no elements of violence or sexual activity. If you hear any unsuitable content on the station, you have a right to voice your complaints with the station management. Should you not be satisfied with the response or action taken, you can escalate your complaint to the Communications Commission at PO Box 7811 Mbabane or call 2406 7000 or send an email to info@esccom.org.sc. Visit www.esccom.org.sc for more information. Bathi ngibophisa abantu balomango lokusho ukuthi mine njengoba ngisicashi kwangakafanele mina ngiyoreport abucala yena sibanga Sange sebazo bangisi uthuni lapho iboy kulo 2 years ngikugulile manje ngoba bafundisi abakhona ukuya le majwaleni balanze abantu ngakho ke wena unene ngiyacela ukuthi bonke labangivaka emhlabeni abakuthathe lokuthi ukuthula kukhona emhlabeni afishane ngicela ukuthula lishonile amasokla amahle kasiphinde sinamukele sinivusele uhlelweni dibekele sive we don't need kufa la eSwatini nje mako akasuse lento yakhe emakhofini whatever yini wena mbukeli longakusho kulendzaba lesikhulumisa lomuhla asebeme abantu ukuthi nabalwa temperature boba bese bafuna ukudvunga emaswati tingqondo ayikho lento lesikhuluma ngayo lena ngeke yenteke methula ngoba Ekhaya lalela leli vangeli ekhaya bukela leli vangeli
awuleli vangeli abokhokho awukanya phupho lami awukanye usipa awu nina bakangwane ningasaphuthelwa njalo ngelisonto ngayo insimbi yesiphushlongo livangeli labokhokho litabe lifikile lifenjwa lifunzwa ngiso sathi saseswatini makhanya ngiphinde ngilithi ngilikhanyisa liphupho noma kanjani ingqondo itawukhula lobo bekhanza ukuthi-ke besolwe ngiyo ngine tinyanga netangoma sonzelani ukuze ngiyobona ukuthi-ke kakusilo liphutha konke kwenta kwenu kuliqiniso njengoba nani nithi idalwa letidingekile ukuthi libe khona la mhlabeni yathi Mfana kithi mfana make. Ize mathotha. No ngisanguhlule mfana kithi eStimphathambe. eStimphathambe nginjayele mfana make. Ungangibona emihlabovu kanjena ucabanga ukuthi maybe khona yini lesengudla imfana make nani isho. Akulaleki. Ndinganti uthi mathotha khuluma nami mina ngwakini mina uyangathi ngikhulele kuwe futhi kulokunenge. Khuluma ndoda mathotha kungaze ukulimata enceso wedwa kwanze sonke ndivole kungafanele udende ngabo. Yazi komunye manje ngephutha kabi la ya mangithi ngiyalala nje kwa 2 hours nyana hey ngafika liphupho lifanana nanali yaluwake wathi nje kungichaza chazela ngani ya Kampani kwendekani uphupha ndoda uNkulunkulu phela mawuphupha kahle uNkulunkulu uyakukhombisa ukuthi kumbe encenye khona lokusolo ukufuna ukulungisa noma kanjani kuyinhlahla nje lokubhutha nje lokuphupha inhlahla lenkulu namfana kithi akusinhlanhla ke kule mpholo engiyibhuthako mina kwendekani phekuvela lo mumfu nje ungibutha umunye doda uyamata ngabe ngumbuto lothini nje mawungathi uyachaza Ashingeke nawe uyathi section ukuthi mina vele nginetindlela tafu nami nje ngenta ngayo itimfu yabona manje nemva manje ayifuni ikhwesha hayi masofike lana ufike kahle ngoba nami ngachazela ukuthi sengaba ingcebo nandoda emadoda lana nje singakhuluma lo vangathi hayi uyakulimata mbamba ungichazele kahle konke sitabe sike siyakhuleka kumbe sicele kumdabi yabona akuside lapha nalapha ngoba nje lokula ngenteka ulethwe nguye uNkulunkulu ukuthi kumbe ngilodo sitakala khona uyabona so wena chaza nje mfana kithi ethi liphupho lakho libe kanjani kumbe nami sengathandaza kumbe incenye uNkulunkulu angathuka asikhombisa ukuthi hayi lisho into lekaSoli noma ungalungisa nako incenye ungathi kanza so ude nale stress lo unaso uyabona ya Angakuva sikongona shothi vele manje wena mawungangithandazela nyalo vele ekusene kwenteka nje ngakhona nalokulala ngoba isho kude lokwehlula uNkulunkulu mfana baba kude lokwehlula uNkulunkulu mangathi nje ngiyakubekela tindzaba tabo Daniela eshona ke iBhayibheli utagcina ulati koja ngoba uNkulunkulu la kuyo yasebenza utakuchazela nje ukuthi bafake emlilweni ya ba emlilweni lo matima bo governor la bemahulumende babukile bonke bathelise baphuma bo Shadrach Meshach ngibani Abednego baphuma emlilweni lo matima kungashi ngisho linwele mfana baba bangashi indzawo baphuma bevangani Ngiyakuva futhi hayi nani ngithandazele mfana mama ngithandazele ngitohamba ukuze bese sizocala ungifaka esonzweni kakhulu uyabona ngithandazele mawuthi lokhu kuyangisita ngisitakayo uNkulunkulu uyasebenza ngetindlela letinenge mfana baba angathi nami ukuthi aze akulethe lana kanjani uNkulunkulu lonamandla uNkulunkulu longehlulwa lutho babe ungusimakathe babe ungisonini nanini uyaphilisa na umfana wakho babe uhluphekile somandla uthite wena babe ngeke sihlupheke somandla nangabe ukhona Jehova cela ukuthi somandla umphephise kusuke onke lamathundi lamabi lala kuye msite somandla kukhanye letinfo naye ajabule njengemfana wakho ayibone naye indlela yakhe
ngoba babe uNkulunkulu somandla uhlulwa lutho Jesu naphakade uyasenzisa amen. Hayi mfuthu emadoda akhuleka lokunje sesibambe lo mthandazo lomncane. Ngiyakutshela uNkulunkulu ngeke azalende futhi. Akehlulwa lutho mfana babe wena nje ngendeka kusasa udabo ucoca ndzaba leti mina. Wena ungathanzi lokuya kunaba abantu bemimoya lenjani njani yabona. Ngoba kulesinye isikhathi angisho ukuthi banjani njani. Kodwa kulesinye isikhathi labanye bayathumela into letikabi letitabe sesethi yakugulisa ukuthi kumphinza ubele kibo uyabona. Kodwa angisho kanjalo ngoba asifanele akusiko kwethu ukujaja kwaNkulunkulu uyabona. Nabo benta la tiphiwo tabo uyabona. Kodwa nje ubothanza ukuthi mawubukene naNkulunkulu ubukane naye yedwa ngoba naye unemona phela. Siyaphela mkhulu kunjani nomsana? Ngikho. Sikhona nansi nomsana ngakusitha. Hayi unganisitha nje ngoba namhla sesawukhoma into iphilako. Wabona ngibonile langa ufika ngibona ngithi hayi ngithi utangele ngindlela lengekho. Manje nathi leti impepha tami leti ubutufuna nithi letseli namuhla. Okay, asengithi uke mntomthana. Laba magwinyambuti lokona laba. Nalabafana laba bahlupha. Mkhulu ngiyatibona leti impepha takho mkhulu. Tikakhuluma vele ngalesitolo mkhulu nawe. Icishe tiyakhuluma konke vele tikhaverisha yonke. Manje inkinga yami mkhulu la kuleti impepha takho leti. Angiboni signature yenu babili khomba ukuthi niyavumelana ukuthi isitolo uyasendova kuwo. Ichigine asikayitheni lesignet thi. Seno ngisho akude la sign khona mkhulu phasi kulezivumelwano sene ukuthi isitolo usiniketa wena. Ngakasayini ukhombile ngoba shares nani kunetitolo ngiyakubona konke lokukhulumisana lokuphethana lesitolo. Manje angiboni lapho khona la kule ngcithi ekugcina anisayina khona ukuthi niyanikana isitolo. So kuze kube kanjalo mkhulu kube ngalokuthi isitolo sakho uyafuna ukuthi wena mkhulu ubuye naye la. Hayi usayina nobabili anisayinele leti gameni mkhulu nisayinela khona la nobabili. Manje isikhathi besinikana ama-shares sibesingasayini masayini. Siyaye sikhuthade mkhulu kulabaniketana titolo ukuthi abete kithi bobabili ukuthi mina bani nginiketa abani isitolo bese sinentela iphepha siyalisayinisa sigcina nawo sisala le copy ngalana nizihamba la le copy yenu siyayisendele lokho mkhulu ngoba umuntu tawuhamba afake ama signature bawa fake nyalo awuya awaphine bese uletha nibebhala ukhanze ukuthi isitolo sesihamba. Hayi ngiyadili wena ukuthi ngeke uzisita ngalutho ukuthi impepha tami ndiyakhuluma maya usithi ngiyofuna ndawukhomba ukuthi mina ngikhuma lo magwinyambuti lo iligama tigwinya timbuti mina utambona ndawubuya naye egumbi la nangamtholi ngathi igumbi ndawuthola gumbi. Mkhulu hamba ubuye naye mkhulu sitokhona ukugcina la machine yonke letinto mkhulu la. Manje bamkhokhile phela bamkhokha ingane lapha kwente kanjani lapha. Stoko sami lesilapha. Kusho letimpepha mkhulu. Timpepha tiyasho ukuthi stoko sami manje kwente kanjani. Mkhulu lekusayini ekugcineni na ubuye naye buya naye mkhulu bese sitokhona kusayina. Unengcina malangnayo. Yabafethi nyanzaleyo. Unengcina malangnayo. Yabafethi nyanzaleyo. Baba lafiti nalabagobela batababoni lufa yamsamo. Ulengcina malangnayo. Ulengcina malangnayo. Bangisale nale nahamba mfuna sithuni sami. Masibadlala ngami.